Yes, turabasuhuje abakunzi ba Happy TV1 muri ahantu hatandukanye mu isi, abo turi kumwana muri leta zunze ubumwe za Amerika, bari ku migabane itandukanye y'isi. Turabasuhuje ngo amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye. Muri kumwe na Aime Frank, turi hano kugira ngo tuganire, turi hano kugira ngo twungurane, turi hano kugira ngo dufashanye mu rugendo rujya mu ijuru. Bibutse ko iyi ari televiziyo y'iyobokamana, icaho ibiganiro, icaho indirimbo, ibintu byinshi bitandukanye. So kora subscribe, like, share na comment kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Uyu munsi dufite umugisha udasanzwe wo kubana n'abashumba. Turi kumwe na pastor hano, turi kumwe ndetse na pastor baraza kutwibwira. Turabegereje bashumba ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero uyu munsi wa none tugiye kuganira n'urubyiruko ruri ahantu hatandukanye mu isi. Hari byinshi dukeneye kumenya. Ndakwifuriza kugumana natwe kugira ngo ukurikirane ibyo aba bashumba bagiye kutuganiriza. Ese ni gute ngomba kubaho muri iyi si? Ese ni gute nakwitwara? Ese ni gute nakuba ku rugo rwiza? Tubane, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero turatangira mutwibwira. Ndumva twahera kuri pastor akatwibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nkomezi Patrick, nkaba ntuye Indianapolis. Murakoze cyane pastor. Mbibutsa ko ubu nyine aho turi Phoenix muri Arizona. Yes, katwumve na pastor. Urakoze cyane Frank kuduha ikaze. Umugisha kubana namwe. Nitwa Charles Mwungura, ntuye Kentucky, niyo nkorera umurimo w'Imana mu itorero ryitwa Southeast Christian Church. Ndi hano Phoenix, ndi umutumirwa wa Pastor Nkomezi, niwe wantumiye wandaritse aha, nagira ngo aze kutugezaho byinshi cyane kuko yadutumiriye hano. Asante cyane. Yes, murakoze cyane. Kandi Imana ibaho umugisha kudutekereza nk'urubyiruko, kubera uwo ni umutwaro, kuko nta wundi muntu ashobora gufata umwanya we, amafaranga ye, ibitekerezo, ibintu byose kugira ngo kubw'umuntu runaka. Imana ibaho umugisha. Rero ndabizi ko mufite izindi gahunda, tunabashimira ko mwaduhaye umwanya. Mu by'ukuri bari mufite umwanya muto, mu kanya hari igitaramo, twese turajya gutarama. Naka kanya tubabonye, mfite ibibazo bibiri nshaka kubabaza. Ndahera kuri Pastor Charles. Agakiza niki? Urakoze. Ndatekereza ko ni ikibazo gisaba umwanya munini kugisobanura, ariko kandi ndakivuga mu mwanya mutoya, nzi ko nuwacu aza kunyunganira. Iyo umuntu avuze agakiza, hari agakiza kenshi gatandukanye, ariko tuvuga agakiza tubonera muri Yesu Kristo. Iyo niyo mvugo ikwiye kubikoreshwa. Agakiza tubonera muri Kristo. Urashobora gukizwa ibintu bitandukanye, urashobora gukira ibintu bitandukanye, ariko agakiza tubonera muri Kristo reka ariko tuvuga mu minota umwe cyangwa ibiri kugira ngo bizira abantu bashe gusobanukirwa. Umuntu yaremwe n'Imana, aremwa mu shusho y'Imana, atunganye, yera, adafite ikibazo cyose, afite ishusho y'Imana kuko yamuremye. Bibiliya zivuga ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Igice cya gatatu igitabo cy'Itangiriro kikatwereka umunsi icyaha cinjije mu buzima bw'umuntu. Icango kimaze kwinjiramo ntabwo camusize, caramwangirije wese. Aba bantu bose ubona bangirijwe n'icaha, guhera kwinuka arenza ku mutwe, mu maraso yabo n'imitsi yabo. Ni ukuvuga ngo habaye kwangirika k'ubuzima bw'umuntu, kwangirika kw'imitekerereze, kwangirika kukubaho, kwangirika kw'imibanire yiwe n'ubuntu, kwangirika k'ubusabane bwe n'inyamaswa ndetse n'abantu, kwangirika k'ubusabane bwe n'Imana. Ari nabwo bwa mbere tuheraho kuvuga agakiza. Ubusabane bwe n'Imana burashira, umuntu bwiwe arangirika wese. Amaze gushira, Imana icura umugambi wo kongera gukiza umuntu, ikamusubiza mu shusho yamuremanye, kuko icaha cinjiye kimeze nka virus, ariko virus itandukanye ni zose mubasha kubona. Ni virus yakirije imitekerereze, yangiriza ubwenge, yangiriza umubiri, yangiriza umuntu na mugenzi we, yangiriza umuntu n'inyamaswa, yangiriza umuntu n'ahatuye, yangiriza ubutaka dutuyemo, yangiriza amasysteme y'isi. Ibyo byose ni ukuvuga ngo agakiza kazingiyemo gukira kw'ibyo bintu bigasubira mu shusho Imana yabiremeye. Mu ijambo rigufi nshobora kubwira ngo ko niko gukizwa no gusubizwa mu shusho Imana igukura muri uriya mujinya w'Imana. Tugiye mu gitabo cy'Abaroma, niho azashaka kutwereka igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, akatwereka umuntu ari mu rubanza yarangijwe n'icaha. Ariko igice cya gatatu hakaza kuvuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ngo ntiyagira n'umwe ubasha gushikira ubwiza bw'Imana. Agakiza rero nakatugarura kugira ngo twongere dushikire bwa bwiza bw'Imana twatandukanyijwe nabo. Noneho kugira ngo dusubize muri bwa bwiza, dusubize muri ya shusho, adusubize muri bwa busabane n'Imana. Niyo ntambwe ya mbere tuza tugeramo, tukavuga ngo dutangira urugendo gukiza, kumenya kuko twatsinzwe, twangirijwe n'icaha, hanyuma kandi inzira itugara muri bwa bwiza bw'Imana. Hanyuma Abaefeso bakavuga ngo ubuntu nibwo bwaje kudukiza.
ubundi impano y'Imana yatanze bwa buntu bwe buza kudukiza bidusubiza mu shusho y'Imana. N'ubu rero uzo turimo nogira ngo tugarure abantu umugambi w'Imana tubasubize mu shusho y'Imana yabageneye. Aho nari mvuze mu Waroma ibice 3 kugira ngo mbite nasoza ndambuke nje gucanga mwene data. Twari mu rubanza ntabwo twakize gusa, twari mu rubanza rw'icaha. Kuko ico caha twari dufite ntago catwangije kidusigaho. Cari caha gifite ingaruka z'urupfu rw'iteka ryose. Gakiza rero ntabwo ari amagambo yo kudukiza ngo dukinduke twabazima, ahubwo kadukije urupfu rw'iteka ryose. Abaroma ibice 6:23 akavuga ngo kuko igihano c'icaha ari urupfu. Icaha cari kindimo cari gifite igihano. Niyo bita umujinya w'Imana wari ku buzima bwanje kubera igihano cagombaga kumbaho c'icaha. Ariko ntangara igice ca 3 abize theology bavuga ngo mu icumba c'urukiko. Chumba c'urukiko nari mu rukiko rw'ico caha nakoze kandi nsindwa nago ngo rubanza rusindi isi yose hatabuze n'umwe, niho tuvuga ngo bose bakoze icaha. Ni nkaho umucamanza yakubise inkoni hasi aravuga ngo bose abisi batsinzwe n'urubanza kandi igihano cabo penalty y'icaha yabo ni urupfu rw'iteka ryose. Yesu yasorutse muri iyo kote cyangwa muri ico cumba c'urukiko aravuga ngo igihano cabo ni mukimpe bacungure hanyuma babe bazima naje komeza igihano cabo. Nuko niko twakijijwe. Aya magambo araryoshe. Reka twumve na Revera. Arakoze cyane pasiteri. Ico nakunganiraho agakiza no gukugwa mu bintu zose bishobora gutandukanya umuntu n'Imana. Amen. Yesu yaje kudukura, yaje kudukiza mu bintu zose, ikintu cyose gishobora kugutanya n'Imana. Muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 17 aravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo guciraho bisi iteka, ahubwo yaje kugira ngo abantu bakizwe nawe. Nukuvuga ngo Yesu yaje kudukura mu byari bitwishe, mu byari bidutandukanyije n'Imana. Iyo abasore rero cyangwa umuntu wari wese, iyo mu mutima we harimo ibintu bituma adasabana n'Imana, iyo Yesu yinjiye muri wewe rero agakiza kakurimo, niko kabigukiza mbese Yesu abigukuramo. Cyo tuvuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. Rero Yesu muri twe nagakiza. Nukuvuga ngo Yesu akiri muri wewe nta kindi kintu cyo gutanya n'Imana cyo kongera kukuza. Murakoze. Ico no kongera. Murakoze cyane. Imana bamugisha mu bisobanuye neza, ariko mukiraho mfite ikindi kibazo, sigaranye ikibazo kimwe cyangwa bibiri murambabarira. Mutubwiye agakiza icarico kandi kimwe mu bintu bitugoye tumenya agakiza. Ikibazo canje ca kabiri kirabaza ngo ise niki gishobora kubwira umuntu, niki gishobora kumenyesha ko nakijijwe. So ndagira ngo mudusobanurire niki cabwira umuntu koko yahuye na Yesu yakijijwe, apana kugendera mu kigare cyo ku cyumweru. Reka duhere kuri Pastor Charles. Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ko umuntu niyatura akizeza umutima wiwe azakizwa. Biroroshe si ubuhanga, si amashuri bisaba, si ukuvuga icongereza cyangwa igifaransa, ni ukwizeza umutima, ukizeza ico Kristo yakoze ku musaraba. Ico nari maze kubwira igitambo catanzwe, aba bantu bose batangiye igitambo kimwe, ariko benshi ntibarakakimenya, baramenya igitambo. Nasanze ko bishoboka ko umuntu ashobora kuririmba indirimbo y'igihugu yarahindutse, bakamubwira ati indirimbo rimwe nationale yarahindutse, ariko ubu hari indirimbo mu gitabo cy'Abaroma hakavuga ngo igice ca 8 niho havuga ubuzima bubiri cyangwa se myuka ibiri, umwuka w'ubugingo n'umwuka w'urupfu. Kuvuga ngo nashaka gusubiza nsanubwiye muri birebire kanze kigarura inzira yo gukizwa iroroheje. Inzira yo gukizwa iroroheje ndakubajana muri byinshi, ni ukwizeza umutima hanyuma ukatuza akanwa kawe hanyuma ugakizwa. Kwizeza umutima ico Kristo yakoze ku musaraba, kwizeza umutima incungu yatanzwe wa munsi uri mu rukiko rw'icaha umaze gutsindwa udafite aho werekera, ugenewe urupfu rw'iteka. Yesu agaseruka ku musaraba akubwira ngo mpeza gukiranirwa kwawe, hanyuma nje mu rubanza mbambwe ku bwawe, mfe ku bwawe, nongere nzuke mbeho ku bwawe. Kuvuga ngo iyo niyo nzira yoroshe itagoye. Bibiri zivuga ngo ntibisaba ubuhanga, no kwizeza umutima. Nuko iryo jambo kwizera risabwa ko naryo abantu barisobanukirwa. Kwizera ntabwo ari imvugo, kwizera ntabwo ari concept mu mvugo, ntabwo ari igitekerezo umuntu yaguha, kuko kwizera kirenze uko ko kwizeza umutima ari naco benshi nza numva badasobanukiwe. Akenshi bavuze ko bazumva agakiza nta kindi gisaba, ntabwo kwizera
ni ijambo ririmo action, ni ijambo ririmo gusarendinga, ni ijambo ririmo strong conviction mu magambo yoroheje, ni ijambo ririmo kubyizera n'umutima bihamye, ni ijambo rivuga ngo sinamwizeye gusa ahubwo namuhaye ubuzima ngo ngahakira, ni ijambo kandi rivuga ngo nateye intambwe yo kumugana kugira ngo akize. Rero ico nico kidukiza. Murakoze cyane pastor, Imana bamugisha. Ikibazo cya nyuma ntago cyari kiri muzo nateguye cyane ariko ndakibaza Revera. Muri hangana nibanze ku rubyiruko cyane kubera ko kimwe mu byo mbaziho muri abashumba bakunzwe n'urubyiruko muri iki gihe, kubera ko namwe mu bakunda kandi mufite umutwaro wabo. Niyo mpamvu nshaka kuvugira abagenzi banjye batari hano kugira ngo babashe kumenya ukuri, ko biri avuga ngo nimumenye ukuri kuzaba batura. Reve ndashaka kukubaza ikibazo na Kadiveri katari mu zo nateguye ariko nakabazo nkunda kukumva mu nyigisho za yo ngukurikirana, ariko wenda si abantu bose bagira amahirwe yo kukumva ubwiriza live, harabo mutari kumwe mu by'ukuri nk'urubyiruko. Genda umusiribateri sindashaka nk'umuntu w'umukristo wakiye Kristo nk'umwami n'umukiza, akabizi ko ari umukristo. Niki canshoboza kugira amahitamo meza mu rushako rwanjye? Urakoze cyane. Buri muntu wese agira amahitamo yiwe, ariko Isake yarazi ko ari umunyamugisha. Isake ubwe bagiye kumusabira umugeni, yarazi ko ari umunyamugisha. Umukobwa bari buzane wese iwa araza sange nka Isake mwabo, iwe ni umunyamugisha. Ukwanga ikintu ca mbere, wewe mugabo cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa, ku mukobwa agomba kumenya ko ari umugisha, umuhungu ntagomba kumenya ko ari umunyamugisha. Kenshi ivyo bareberaho kugira ngo bashake, benshi bareba kubigaragara, kandi biravuga ngo ubwiza burashukana, ubutoni burashukana, ngo ari ku mugore wubaha Uwiteka ni uzashima. Hari naho Gabiri zivuga ngo ngo umugore uburanga bwiza ngo udafite umutima ngo ni nk'ipeta y'izahabu bambitse izuru ry'inguru. Urumvaga abasore benshi bareba ubwiza, ishusho, kareba taye ariko biravuga ngo umugore mwiza uburanga bwiza ariko utagira umutima, ngo ameze nk'ipeta y'izahabu bambitse amazuru y'inguru. Igira agaciro aho ikintu rero kugira ngo rero urebe ivyo ugenderaho zo kubaka. Ikintu ca mbere, wewe uteganya gukora ubu ugomba kurema urugo rwawe, kuko uri umukristo ugomba kurema ugasenga kinginga Imana ngo Mana nkeneye uru rugo. Ahari utanzabaho ubuhamya bwaje uburyo byagenze. Ni kuvuga ngo rero usengera rwa rugo, nibwo bwoba mfite ubunyine bw'urubyiruko, kubera ko ntibasengera ejo habo hazaza. Ningo nyinshi ubunyine z'abasore ntizifashe cyane, kubera ko babonye ubwiza gusa agahita atekereza ko uyu ari umugore, ariko si cyo barebera ku umugore mwiza. Ariko biravuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu ciza, akaba agize umugisha uvuye kuma. Uko niryo tandukanye ry'abagabo bose, turutana amahirwe gushaka, kuko ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu ciza. Kandi wibuke ko Adamu yanebwe amaze gushaka. Iyo nacyo ni ijambo. Ariko icyo nobwira abasore, abantu benshi banebwa bageze mu rugo, kuko uba ugiye kubaka umushinga, uba ugiye kuba umwami w'urugo, uba ugiye kuba umwamikazi. Rero ruriya rugo ugiye kubaka, buriya bwami ugiye kubaka, ugomba kubutegura ukabusengera kugira ngo Imana izaguha umuntu umufasha ugukwiriye, muzabana muba mugiye kure mu ruzaro ruri muri mwebwe. Ari imvugo bakunda gukoresha kubiga Bibiliya, bikavuga ngo nta muntu mwiza ubaho, ngo ariko umuntu mwiza ngo haba umwiza umwe, umwiza uwo tugasanga ni Kristo. Noneho barangiza bakavuga ngo ufite Kristo wese uwo ni wo mwiza, kuko umwiza bw'umuntu ntabubaho kaba iyo bakiriye umwiza muri we. Donc duhindura kabeza kubera umwiza yatwishuriye. Umugore mwiza ntabwo ari umuremure cyangwa umugufi, nuwagize umugisha agahura n'umwiza, umwiza akamusiga ubwiza bwe. Cyane cyane ndavuga ngo uyu uhisemo umugore ufite Imana, iyo uhisemo umugabo ufite Imana,
uwo ari umugabo aba ari umugore mwiza. Inzira yo guhitamo ya mbere nk'iyo umupasiteri yaravuze biterwa n'ikibanza nawe uhagazemo. Amahitamo yacu mabi menshi akomoka mu bibanza by'imitima n'imitekerereze yacu. Imitekerereze yacu iri mu kibanza kibi, tuba twambaye rinete ibona ibibi. Iyo ihagaze mu kibanza ciza, tuba twambaye amarinete abona byiza. Sinzi iyo mvuze rinete mu mvugo z'icongereza birumvikana. Donc lenses wakoreshe igihe warebaga umugeni. Nzambwira abantu ngo uri umunebwe, biragoye kogira amaso abona umwiza. Kenshi amahitamo yacu azaba influenced na leta y'ubuzima bwacu buhagaze. Haba afite irari ry'umubiri, azabona umugore wese kumbe yifuza indaya akagira ngo umugore. Kambwira ati ni kamera ikuzuye. Donc ni irari, urashaka uwo musambana ntushaka uwo mubana. Donc bikurimo nibyo amahitamo menshi yacu ari asa nafite ingaruka bitewe naho duhagaze. No mugabo naje gushaka ahagarara mu kibanza Imana zishaka ko duhagarara mu yo tuje guhitamo. Mu busabane nayo niho haba amaso meza abona abagore beza. Kimwe n'abakobwa urumva niho nari mvuze umukobwa ufite Imana n'umugabo uhagaze mu kibanza muri relationship n'Imana. Urabizi ko Adamu Eva ntabwo yamusanze hanze, yamusanze mu busabane n'Imana. Umunsi Imana yamuzanye yasanze Adamu n'Imana bagana relationship, basurana mu gitondo na nimugoroba. Tekereza umugore waje agasanga umugabo nta busabane agana n'Imana, agasanga izo nta Mana ikiba mu mutima w'umugabo, nta Mana baheruka, ntayo bavuganye. Imaze no kumuhera mu giti, wabonye gute? Wabonye umuntu nakuzaniye gute? Umva bari bafitanye ikiganiro mu gushaka. Ntabwo Adamu yapfuye kubona Eva gusa, yamubonye ari umuntu baganira. Ari Imana abwira Imana ngo wandemeye uyu muntu wambaye nasanze ari gufwa ryo magufwa yanje. Iyo ni Imana baza bavugana. Sube umugabo agomba gushaka afitanye ikiganiro n'Imana, bafitanye ubusabane. So abagabo bavuye mu busabane n'Imana, amashaka yabo ntaba yorosha. Abagore bavuye mu busabane n'Imana, gushaka kwabo ndi kubakorosha. Rero ni byiza kudusura mu kibanza ciza. Kandi ashobora kubona ikintu kindi nahishuriwe. Ingo zose ni zimwe, sibyo? Ariko ibigize izo ngo biratandukanye. Kuko n'abapagani barashaka kurongora rwose, gushaka uburenganzira bw'umukobwa n'umugabo. Nta kibazo, saba ko tuzaza barongora cyangwa bashaka. Ariko noneho izo ngo rero ico zubakiyeho, zimwe zifite Yesu, zifite Imana, izindi nta Mana zifite. Kandi ngo zose zidafite Yesu n'umwijima. Aho kuba mu mwijima no ba mu muco. No kubakira mu mwijima, kaza nsitara, kaza mena. Sinzi ko mvuze, ariko aho kuba mu mwijima ntuba mu muco. Yesu ni umuco. Nukuvuga ngo ingo zose zifite Yesu. N'abagore hari aho mu migani bavuga ngo umugore umutima ngo nitabaza ngo mu rugo ngo nijoro ngo itarage ntirizaziba. Ngaho uzozane ngo ikizima mu nzu. Ngaho murakoze cyane. Eve yasanze Adamu muri presence y'Imana. Yamusanze muri presence. Naho mwumve ngo umugore usanga umugabo atabana n'Imana ngo azumukiza, ntabwo araho. Kandi gaburiya asanga umugore kuri na Eva nawe tibigeze bagirana ikiganiro gikomeye n'Imana, kuko iwe yaraje haza amakuru yasanga ni niyo mpamvu responsibility zicaza ziza kubagabo. Responsibility ikomeye yakira Eva yakoze kiza kibazo Adamu. None waganira n'Imana mu mugambi muremure ni wabanye nayo. Hari aho nanasomye muri birango Imana ihura umwana ibyaha byase. Yego, ntabwo izivuga zawe nyine. None ga muzana imico gamuzo, tuzana umuco muzo, apana umwijima. Tuje muco gushaka icazaba ari kindi, nukucimba abantu bakakireba amahitamo yo gushaka. Ni ubutaha tuzokora retreat twige kuri iyo topic. Rwose ari ifatiro nyinshi ntekereza zigomba gusubiraho kugira ngo abantu bashake neza. Umuhungu wese ukeneye gushaka neza ube muri presence y'Imana. Kimwe n'umukobwa n'umukobwa ukeneye gushaka neza niho urugo ruza gutangirira. Ruza rusangwa muri presence, kubaho kw'Imana mu busabane n'Imana. Niho umugore azaza muzima, niho ubiganireho n'Imana, muganire n'Imana. Naho Imana ikazikoze se wabonye gutura mukobwa yazibaza ngo ese umugore nakuzaniye wamubonye gute, akamusubiza. Niyo mpamvu biri ivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Ndakumvise. Yes, turabashimiye abantu mwese mwabanye natwe aho uri hatandukanye, mwagize neza kubana natwe. Rero ndabizi neza ko ibi bintu tugiye kubishira mu mutwe, tukabishira mu bikorwa. Icyo ijambo ry'Imana ridusaba gukora tukagikora, niko kumvira
kumva no kumvira biratandukanye. Hari uwumva ntiyumvire, ariko twe twumvire, ndabizi neza ko bizatugirira umumaro udasanzwe. Kimwe cyo nakwibutsa, musore nawe mukobwa utarashaka, Eve azagusanga muri presence y'Imana. Yewe mukobwa, Adam azagusanga muri presence y'Imana. Ukeneye kubaka neza, jya muri presence y'Imana. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye, mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.